وازيك يا اسطى، عامل ايه؟ انا اكسولفا ودوت فيديو جديد النهارده يا جدعان. قررت اخش ماب 99 ليله واشوف هقدر اعيش كام ليله بالظبط. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده اتمنى دلوقتي تنزل تعمل لايك وتشترك في القناه عشان لسه تقريبا 180 مشترك بالظبط، ونوصل 1000 مشترك. فايه ما تقصرش معايا بقى، يلا بينا نخش على الجيم على طول. دخلنا الجيم يا جدعان. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت دلوقتي معانا اولد اكس ومعانا البتاع اللي بنجمع فيه الخشب بقى ونجمع فيه ايه ده؟ انت بقى جميله. مش عارف الغباء اللي هو عمله دوت، بس مش مهم يا جدعان. دلوقتي احنا هو بقى دوت ودوت تقريبا دوت بيحمينا من الاعداء او كده، مش مشكله دلوقتي. بس اهم حاجه ان احنا نروح دلوقتي نجمع خشب ونلاقي الواد الصغير ابو شخ دوت اللي بيضيع نفسه. جمع بس جمع بسرعه. وعايزين نموت ناخد ارنب يعني، علشان اول لما يجي الراجل اللي بيبيع الحاجات نديله الرجل بتاعته. انتوا فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ اهم حاجه ان انتوا مش فاهمين بس كده. وربنا انا معايا باقي الناس بانهم جامدين، بس ده بقى نعينه كده عشان ما حدش يشوفه. نعينه ورا البتاع دي. ايوه بس كده، الله اكبر عليك، عشان اي حد ياخده نفشخه على طول. المهم يا جدعان دلوقتي طبعا كنت بشوف فيديوهات ان الناس بيروحوا هنا. نجمع دي بس الاول، وبيكون هنا في اسمه ده. ايوه هي دي حلوه قوي. وده بقى ابجريد رود. لا مش مشكله، ده في امو هنا، ده الطلق حلو والله. المهم يا جدعان دلوقتي بقى طبعا الصيد بيعلم الصبر، فاحنا هنرمي كده وشغال يا ابني ام كلثوم يا ابني، نتسلى شويه. 5 بس، الله اكبر عليك. يلا بينا يا جدعان، اجري 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 يابا. وايه البتاع الاسود ده؟ ده البتاع دوت نحطه هنا. في بتاع الصودا في بتاع هنا متحدده، مش عارف ده ده اسمه ده. تعال نروح له كده. ده الصندوق المفروض بنفتحه وبيدينا حاجات كويسه يعني. طب وربنا عاش اقسم بالله كنت محتاجه موت. مش مشكله هناخده معانا. طب بص احنا هنجيبه كده وهنوديه لهم مسنجر. الواد الصغير بان. طب والله حلو، خدوا يا جدعان في بتاعه اللي عايزها ياخدها. بس دوت حلو قوي، علشان دوت نجمع فيه الحاجه بقى. نحطه هنا كده بس. عايزين نحط فيه بقى دوت بس. نحط فيه دي كمان. ايوه لا هات عايزين بس. تعالى يا حبيب قلبي، انا كنت مستنيك من زمان يا اسطى. بص احنا هناخد ده، قول ده جود اكس. عاش يا عم، يلا امشي يلا. وولف بيلت. استنى بقى هنروح ندور على. ايوه تعالى لي يا حبيب قلبي، تعالى لي. انا بص. المهم يا جدعان دلوقتي بس عايزين ناكله. خد يلا ده انا عمك اكسولفا، لا تستقبل ولا يلا موت يلا. بس كنت فاكره مش هيجيب الجلد بتاعه اسمه ايه ده، مش عارف. المهم يا جدعان دلوقتي بس عايزين نعمل كده بس. سبير يا عم انت وربنا راجل محترم، انا كده اعشقك حبيب قلبي يا اسطى. بس يا جدعان ايوه. وطبعا يا جدعان لو عايزين سلاسل اكتر، لو عايزين يعني فيديوهات اكتر من ديت، نعمل سلسله بقى ونفتح كلام بقى يا جدعان ونظبط الدنيا. واللي عايز يلعب معايا يا جدعان ده اسم ده اليوزر بتاعي، ضيفوني وانا ان شاء الله هقبل الاضافه. بس اكتبوه صح يعني، اسمه بولدوزر 1 بس يا جدعان. دلوقتي ده خشب. انا مش عارف انتوا مزخنخين انتوا مزنقين الدنيا على نفسكم ليه والله، مش عارف انا. المهم دلوقتي عايزين نجمع ده كده. طب والله حلو. عايزين نجمع الحديد، المسامير يعني، علشان هنحتاجهم جامد. يلا صغير يلا بس. يلا بينا بقى عشان نروح ناكل بس كده، نتغذى الاول. ايوه بس الله ينور عليك. دلوقتي بقى عايزين نروح علشان اسمه ايه ده. ايوه الله اكبر عليك يا جدعان. الصوت ده سمعتوا؟
مش عارف بصراحة. العفاريت بدأ يجوا من دلوقتي ولا ايه؟ حلو اوي، جبنا اكل يا جدعان كويس. عايزين بقى خشب كتير. بنينا ماب يا جدعان. ايه ده انا؟ وانا هزعل كده ليه؟ يا صاحبي ما انتوا مندمجين كده ليه؟ ولا اجري انا شلوك كده ليه؟ بص خاف مني ازاي. بص الله لا مش انا. ولا في شكلك انا وربنا. شفت جرى مني ازاي؟ بيسجد شكر لله. لا استنى مع السرير يا اسطى. انا مع السرير. سيبه يا عم هنا مع السرير. يا عم انت في ايه؟ بس كده. الواد وقع يا جدعان. بقولك نام على السرير. بس كده انا. ايوه كده. خليك اليوم انت امن. عاش وربنا. You will be attacked tonight. Return to your fire. ارجع للفار بتاعتك انت. هيتعمل لك واحد اندوم. قلبك جايبك يلا التوالة. بص يلا حط البتاع ده في ارجع يلا للادب. انا ما شفتش تربية يلا. انت تهزر معاه لا بس كده اخش في النار كده. مكترش معايا في الكلام. طب وبعدين النار يا جدعان بتقل جامد. انا قعدت على قعدت كده ليه؟ انت عامل كده ليه؟ جبنا خشب يا جدعان عشان نحطه هنا. بس بسرعة. بتاع يا جدعان اتطفت يا جدعان. ما حدش خد باله اقسم بالله. بس دي بقى نزرعها هنا عشان اول لما تطلع نقوم واخدينها على طول. نقوم يعني مكسرينها وايه واخدينها. يلا بس. كل عايزين ناكل يا جدعان عشان نتغذى عشان نبقى اسرع ونعمل حاجات اسرع. يلا بس نكسر ديت. كسر. عاش عليك. ونزرع دي برضو هنا نفس الكلام. يا ابني ازرع يا ابني. انت بتسيبهم ليه؟ بس اكل دي كمان. ايوه كويس جدا. عايزين بقى دلوقتي بانديجز. نجي نجيبها منين محدش يعرف. طب بص انا عندي فكرة. تعالى كده معايا يا باشا. يا دين امي انت مين يا عم انت؟ اجري بس اجري. البومة عرفتها وربنا عرفتها. كنت بشوفها في فيديوهات التيك توك يا جدعان. الزول هاز ووكن اب. البتاع دي اتسحيت. يعني دلوقتي احنا معانا وحشان. البومة والغزالة دي ولا الغزالة رايقة. المهم يا جدعان ايه ده؟ ايه البيت ده؟ انا جمعت ميتال كتير قوي. ده في صندوق. طب والله حلو. يا رب يطلع بانديج. يا رب يا عم على ابو شكلك.
لا 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 لا، خلاص خلاص، بهزر معاكم بهزر معاكم. ولا تكسر في الكلام معايا يلا ولا اجري. يا عم ما تاكل بقى تعال بضان يلا. اه انا هنا عايز إيه بقى؟ عايز اروح امك انا هنا. ايه ده جاية. يلا امشي. شفت خافت مني ازاي؟ يلا بنت امشي يا بنت. خافت مني اول لما جيت على طول قامت خافت مني. مال خوافة هنقول ايه بقى. بس هو الواد ده تبعينه طلع اصلا الواد اتبطن وطلع فايه احنا مش هنعمل له حاجه. حي. عايزين بسرعه خشب خشب. طب ما انت ما تحطش فيه خشب اصلا انت جاهز. ايه الغباء ده؟ هو مش بيحط فيه خشب بيعملوا ليه انا مش عارف. عامل لي يجي اكتر من 4. الخشب ده مبلول. انا مش عارف ليه الصوت بتاع الآلة ديت بيفكرني بصوت الخلاط. اكن امي كده بسلام تعمل لي عصير. سلام. انا عطشان والله عايز اشرب. يا جدعان اليوم 19 وربنا عاش. دلوقتي بس عايزين دوت عايزين كسر. لا لا استنى ما كسرش. ما كسرش دلوقتي. بص انا مش عارف بصراحه انا هنعمل ايه ولا هو عايز يعمل ايه. بس المهم يعني احنا اللي احنا عايشين والحمد لله والشكر. ما ينفعش اخش جوه. نروح نصطاد يا جدعان. يلا يا ابني شغال ام كلثوم. جاي اجري يا معلم. الله لا مش هلا معفن. بس لا مش هلا. بس خفيت مني ازاي؟ انت عامل كده ليه يا اسطى؟ انت عامل كده ليه وربنا؟ ايه يا عم ده؟ يا جدعان احنا النهارده هيحصل لنا ايه؟ اسمه ايه ده يا عمي؟ يا ابني جمع يا ابني. يلا ولا الواد عمل له ريفايف. طب والله عاش يا جدعان. مغرب بقى. ده كرسي. تعال. اخيرا. انا كنت هبضن يا جدعان اقسم بالله. قولوا لي يا عم انت بضن بقى يا عم بقى. انت عايز تموتني خلاص. ايه صوت الاحصنه ده؟ الله فيهم هلا الله. يا لولا الجزمه. الله كوينز. ايه الانفو التانية في ايه؟ زي زنجرت يا دين امي. الواد اسمه الغزالة رايقة. الغزالة ديت يا جدعان جعانة فايه المفروض هتيجي تموتنا يعني.
على ما اعتقد يعني، على حسب معلوماتي. يا عم انت بضاني، يلا انت عامل كل دوت. بص بقى بني قد ايه يا عيل الجهاز. ايه الصدفاء ولا يندي ولا يا ولا اجري يلا عشان ما اضربكش. يلا يلا بص اول لما جيت خاف مني ازاي. بص يا حبيب قلبي، عشان تعرف يا ابني انا حته تقيله في البلد دي. مال شوف الحمار. بص كده انا هعدلكوا. هو بني الحمار ده بني كام واحد؟ ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11، 11 واحدة. ليه؟ وما بيعملش بيهم حاجة. 12، 13 واحدة. لا دي عندنا 12 واحدة يا عم. بيعمل بيهم ايه محدش يعرف غير هو، باين هو الوحيد اللي بيعرف تقريبا. ولا مش شالة. بص هيخاف مني ازاي. بص لا مش شالة. بص اول لما ضربت خاف مني وجرى ازاي. اليوم 35. يوم ما العيال دي مش لاقيين غيرنا يعني. ده انتوا عالم بيضان. ده طلع منين؟ ده دخل ازاي ده؟ بس يا جدعان موتناه. هنموت. انا لو خدت طلقه واحده بس هموت. بس كده. جمعناهم يا جدعان عشان ايه نغذي البتاعه بتاعتنا. بس ده كمان. هات الواد الجعري دوت. كوينز. طب والله حلو. دلوقتي انت يسا انت ما تحرمش. كنت هموت. دي 39. عاش وربنا يا رجاله. بص عيشنا 39 يوم بالظبط. لا ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ انت عامل كده ليه يا اسطى؟ ولا على اللي بس كده. ايه ده يا اسطى يعني يا اسطى ريحتها وحشه يا اسطى. بس كده يا جدعان خلصنا الجزء الاول من ماب 99 ليله. طبعا يا جدعان الجزء التاني ان شاء الله نكمل 99 ليله. النهارده وقفنا عند 46 يوم. اوكي. طبعا يا جدعان ما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم والاشتراك، ويلا بيس اوت.